nzu bari abantu n'ababa hanze inzu ibihenze cyane ubusanga ihenze cyane ku buryo biba ngombwa ko umuntu nimba afite akamodoka ari nakararamo kabamo n'utwenda hindura. Umugabo yashyizemo ingofero y'akazi aza gufungura igipangu. Ni umugabo ubona ko yirarira mu modoka bisa nkaho ni nawe ukingura ishansiye, bivuze ngo niwe kapita ku ishansiye, niwe uza gukingura ishansiye mu gitondo, ni nayo ayirara hanze ntanze agira. Jason Statham boss kano nakawe yaho umva Jasmine niweho yagatekeye boss fata ni kapita abayede baramukunda bamuzanira ibiryo bagira ngo babizi karara mu modoka nta bya mu gitondo aba yafashe. Uyu munsi uraza kubukomeye, uyu munsi baraza kudusura, umunsi turaza kubaka byinshi, turaza gusenya byinshi, tugomba gutanga umusaruro ushoboka. Uyu munsi turakora cyane, uyu munsi kandi baraduha n'agahimbaza musiki bonus. Egwana turagakora mwese kandi mwibuke gucyura intoki mwazanye hatagira uw'imashini c'intoki. Kano kazi bakora Hermanos benshi barimo hano bari ab'Espanyol nibo bikorera yitwa. Mwaramutse Jess, umeze utemeze neza? No one's been asking you for money today. Uyu munsi nabona wagusabye amafaranga ya kubera iki? Kuko bisa nk'ari igihe jyenyine muri iyi famiye uzi ibyerekeranye no kugura no kumenya ibintu byo kubara amafaranga. Nta kana kari hano ni business y'umuryango. Hari hanze hari imodoka nyinshi zikeneye kwishyurwa z'amakamyo. None se muranyishyura wakana ufite imyaka 19 twakwishyuriye amashuri wambara iby'ubuntu wigira ubuntu turaguha n'umushahara n'akana kabo kaje kubufasha mu kazi k'imyaka 19. Papa uyu munsi hari show icyozo ukunze guhuriza ibintu hamwe byinshi bigapfa. Iyi ni Garcia and Family Construction muvugana ni business ya famille bita Garcia. This is what I need for tonight. Aya niyo mafaranga nkeneye iri joro. That's insane. Mafaranga n'ubusazi ni menshi. Ugiye mu bukwe uye papa. Igihembwe cyarangiye tugomba guserebura n'abana twigana. Igihembwe kimwe kirarangiye ugiye kugiserebura rega igihembwe nacyo ni cyinshi papa na password akagenda akabarya ku mafaranga ko n'ubundi atayarya nga yamare. Kumbe harabashe kwishansiye batangira gukubita abayedebe. Arababona abantu bakubita abayede banje kwishansiye. Di kapita. Excuse me. Umva, excuse me? He needs to get back to work. Uwo muyede wajya kwe gusubira mu kazi. We nago bikureba. Boss meze neza. Minota 5 gusa barakubita. Vire kuba yede ndi. Kapita. Abayede banje. Bagabo. Walking man. Stop. Na film mu masima ya boss batangira kuyakiniramo. Havuye abandi barara benshi. Na film mu bayedebe fatira isima. Rebe basura. Yagije kura yimbunda. We shira imbunda yawe hasi. Igori kimwe ayitunguye. Abari kubangamira chantier nabubashye. Mwe ntago mwanyubashye. Muveno mugende. Muzanagaruke kuba yede banje ndakubita. Vamonos. Bonye umugabo kubitano ni kapita chantier yanjye ngiyeyo napatanye ko boss chantier nzayirinda neza. Naba yede bamukunda bajya bamuzanira n'ibiryo urumva bagomba kubarinda. Bimeze bite mwana? Biri ubikoze ute? Yes. Dusubire mu kazi wa mujinga we. Ngo mbikoze ne ninjye jet rigakuba. Dore kakana ko muri famille no kana ka boss. Telefone. Yesu Kristo. We nibyo bintu kwe mu gisirikare. Ugira ikintu ubwira so. Papa wanjye yabibona yari kwinyarira. Usanyigisha kurwana kuriya nakana. Sokuru wanjye no yari umuparakomando. Yanyigishije kuvuna intoki z'abantu, guhiga inyamaswa. Uzi kuvuna intoki z'abantu cyane. Nyogokuru yagutekeye ibi biryo. Na mama gutekera bino nabyo ngo birye. Uyu mugabo baramukunda. Ese kuki abantu bose bashaka kungaburira gwera kuba yede kugeza ku bana ba bose bashaka kumugaburira na ba nyirakuru b'umuryango no kayeni na yararamo. Hey, buri ari imodoka iruta inzu. Ushaka kuba mu nzu nziza tukabona ukubona ugenda n'amaguru ntitumenye iyo shusho.
ariko iyo tukubonye uje mu kimodoka cyiza niyo waba ari cyo uraramo turavuga tuti nyamara kumbe ya Jean araka ndagukunda papa nanjye ndagukunda kumbe nakara kaje kumureba ajya mu modoka kisaza cyaje hano habaye iki nta kintu cyabaye bandi kunezeza umwana wa mwuzukuru wanjye gusa ntabwo nari nzi ko uyu munsi ari buri buze gusura umwana wawe uyu ni sebukwe umwana se ubundi wamuretse akagumana mama w'umwana ubwo yaragukeneye niwe wari uhari bivuze ngo n'akana ariko agukeneye ntuzaba uhari ariko njye nzaba mpari uyu ni sebukwe buri urashaka kunkubita nicyo gisubizo cyonyine ugira violence icyo gisubizo ugira uyu ni sebukwe uri umubyeyi umwana atatekana ari kumwe nawe uri umwicanyi ntabwo wakwigira nkaho utari umwicanyi rega sebukwe atagiye kumwita umwicanyi kare we yafotoye mama hari igihe nibagirwa ukuntu mama yasaga mama wawe mwarasaga bwira akana yuko mwarasaga papa ngira ikintu mubwira yego mama buri gihe ndamurakarira kuba yarapfuye akadusiga yapfuye ata umuntu mukuru apfata akadusiga umwana ngo biramubabaza oya bimeze sango gute mama yifasha agapfa akadusiga ngurumva ataraturakaje papa arambwira ati ntihangane tuvuye hariya twigarukire mu nyubako hano yaje kwicara ni wa mugabo afite akazi akora arara mu modoka mata aragutegereje akana yabyaye kabana na sekuru kiriya gisaza buri uko ngiye gusura umukobwa wanjye kitegura ibirori akandeba agaseka ari kugutega umutego aba ashaka kumukubita kugira ngo noneho urukiko ruzakwima umwana burundu yaje kureba abavoka yirirwa kurega ngo ufite PTSD bega ngo ufite ihungabana wakuye mu gisirikare bivuze ngo uhora ushaka kurwana narwaniye igihugu cyanjye imyaka 22 none bari kunyita umuntu mubi ngo nuko narwaniye igihugu bagashaka kuvuga ngo mfite ihungabana nakuye mu gukorera igihugu ku buryo bari uriya musaza ari gusaba ko uzajya gusura uriya mwana we bagucunga ndetse ngo amasaha 2 wamusuraga mu cyumweru bagiye kuyagira isaha imwe mu byumweru 2 mfite udufaranga nabitse kubera udakodesha inzira y'imodoka yawe ntabwo bapfa kuguha umwana ngo umurere ukirara mu modoka ntabwo umwana bamwambura sekuru ngo bamukuzanire bazi kurara mu modoka uriya musaza nshinja kwica umukobwa we warabikoze umukobwa we yariyahuye naye nagiye mu kazi ku rugamba yararwaye depression y'ubuzima bwe bwose umukobwa twabyaranye yaje kwiyahura umva so uko afite ikipe y'abavoka bahenze bari gukora uko bashoboye ngo bakumaremo udufaranga mpaka uriya mwuzukuru azagumane na tuntu mba musore ya Jean gukodesha inzu ya make kugira ngo abike udufaranga two kwishyura abavoka suka adakora ariko udufaranga bagira ngo tubike yishyura abavoka amafaranga menshi kamatorado agendana nako ka simple nka tumwe tw'abanyeshuri bahina ni kugira ngo udufaranga azarebe ko kumbe mbere wa mukobwa wa boss we yaje mu kabari n'abandi bakobwa bari kunywa amayoga n'udukobwa tukiri duto turifotoza mu kabari abakobwa bakunda kwifotoreza mu tubari n'amayoga sinzi impamvu baje hano mu tubari ni batatu ni genge bafite agakundi kabo iyo bageze mu kabari babyina utuntu barepese ruri gukamera bari abana b'abakobwa uko bari kubyina turacyakora icyano yavuze ngo arashaka umukobwa nanjye niwe ndi kumushakira reka twe dukamere namubona muri bano bakobwa bari muri kabyiniro aramumenya bari hano hejuru bari gukamera abakobwa bari mu tubari bari batumye umukobwa araza kubabwira namubona aramumenya abana b'abakobwa baje hano barabyina umwana yatse kare papa w'amafaranga amubwira baratashye abiyambitse nk'inkumi nk'ari abantu bakuru kuko bafite 18 19 bafite amarangamuntu ya pirata umva muyaga ari mwinshi dushaka kandi kabari twimura kamari bajya muri padoke mwatubonera imeza banza ubwira izina ryawe banyita Jenny je banyita John Hi Johnny bite John ni ka gakobwa ko muri ya kamp
umwana wo mu bakire bafite ishansi iwabo barubakisha baramushimuse mukobwa baramushimuse mu kabari mwabana mwe abo uriya mukobwa weekend bagiye gushaka karoja araraho kamake ageze hano ku kazi kuwa mbere abona abapolisi ni benshi dore boss na nyirabuja. Jenny's missing. Jenny yabuze mukobwa wabo yaburire muravuga iki ngo yabuze ba boss be bakaba n'inshuti. She went out with her friends on Friday. Kuwa gatanu yasohokanye n'inshuti ze. Saturday we were worried. Kuwa gatandatu turamubura turangayika. Ku cyumweru duhamagara polisi. Ku cyumweru kuko yari afite ahantu yagombaga kujya gucuranga piano yitoza gucuranga piano baramubuze tuhita duhamagara polisi. Mubyara wanjye ni umupolisi muri Philadelphia. Yavuze ko nta kintu bapfa kudufasha nonaha. Wadufasha? Nabafasha kumushakisha no kurangisha uya. My dad was a Green Beret. Papa wanjye yari umusirikare. I can see you guys coming a mile away. Nawe njya nkubona ko uzuri umusirikare. Bad guys. Uhiga abantu babi nicyo watojwe. Jump out of planes. Muri ba bantu basimbuka indege ziri kugenda mugiye ku rugamba muri abahatari. Ubu ngubu ndatandukanye n'ibyo nakoze. Ntago nyiri umusirikare. All right, well. Sawa. Mwambi waramuhushije. Bebe, awucomora mu giti. Kandi ni njyewe. Don't kill me. Winyica ninjye. I've got steaks. Uzaniye inyama. Babonye ko abandi bashyitsi bazana inyama ariko mwemuza n'umutwe gusa ngo yusuye abantu ujyana inyama aca kuri bushe rugura karo k'inyama nugera babwira ati mu nkorereho irobo ibindi namwe. Bebe. No separation between day and night. Nabaye mu myisi gutandukanya ijoro n'amanywa. Birababaje kuba muri iyo so utabona. Biba bibazo. Ni mu mashyamba niyo gahunda tukabahunga yaje hano. Iwabo w'umwana Jenny. Kala. Nakoze kuza. Where is he? Mugabo ari. Upstairs, first door on your left. Ari hejuru kati ibumoso. Bebe. Famiye yahangayitse. Dora kana ngaka. Yari umukobwa ukiri muto imyaka 19 urumva nshobora kuba murusha nk'umwe cyangwa ibiri. Ni ikigero kimwe. Nuko navumbutse ngahitinga nyiri umwana kubera mwanyumvishe kera rero nahitinze nyiri muto muzi ngo papa ari kureba amavideo y'umukobwa wo kuntu yacurangaga piano. Sonata. Moonlight Sonata. Yeah. Yo ndirimbo nizi ziri gucuranga. Umwana wanjye yanze kujya kwiga umuziki abivamo ajya kwiga business. Kugira ngo azabe umucuruzi nkanjye. Ngazabe ba big land developer nkanjye. Bizakunda zabishobora. Fata inzoga unywe oya inzoga n'izindi ushyigumana. Niwe ufite ibibazo niwe wabuze umukobwa njye wanjye arahari. Famiye yawe ikeneye ibyiringiro. Ntago najya kubicaramo nanjye ndikurira nk'umugabo famiye yayitaye batanamubona ariko ubwo kano kantu ngo I promise mwe mugafata nk'imikino. Hariya hanze sinzi ibintu bagiye bashyiramo nimba karimo n'imyuka mibi n'amadayimoni. Bababwiye ko ivuze iryo jambo ugomba kubikora. Pentagon buri wa kabiri mujyeyo nakabari kahoze kitwa Antonove. Savimbi buri joro asoma buri wa kabiri asobanura iyo filime nako ni buri munsi urebye mujyeyo. Ntibyanabona hari barumani wa mu barumani twabonye wasuje umukobwa muri kakabari. Hafite ukuntu asuza abakiriya yabaganiriza akahita baha ibiyobyabwenge bivuze ngo barumani wanacuruza n'ibiyobyabwenge mwibanga acuruza inzoga n'ibiyobyabwenge muzane mu rugo. Ageze hano abona gaherena ku mwana. Mwana ni hano bamunigiye. Ibimenyetso ntangiye kubibona mu kabari kabo. Okay. Byarabibona yitacaho. Barakwereka barumana arangije akazi y'abakiriya bamaze gushyiramo za saa 8 na hari hanze saa 8 utubari tuba dufunze. We wayobye soka. Hello Johnny. Bite Johnny? Wanna have a race? See who wins? Dusigarwe turabutanga undi bonus. Cyari kigiye gufata imbunda. Hands up. Maboko hejuru. Place your fingers behind your head. Amaboko inyuma y'umutwe wacyo. Umupolisi wakifuje ko nakabaye umupolisi ariko ntabwo ndi wabapolisi muri buzi katana kwicara gari umwana mwiza. Aturifuza ko nakabaye ndi umupolisi ariko sindi we. Buri yuzi karo umupolisi navuga tubagiye kumfunga nzaburana ariko umurara nk'uyu yana kwica. Utayicara hano. Where's the girl? Mukobwa ari. We mukobwa? The missing girl. Mukobwa wabuze. Maso bakakumenya
bakumena amazi mu isura baba bameze nk'abakudubitse mu kivu unywa nyeri kandi nta muntu wageza kuvana kuri robine yewe aramutuka Your mind knows you're in the bathtub. ubwonko bwawe buri gukubwira ko uri muri lavabo nagushyize isima itorose ariko umutima wawe uri gutera cyane umwuka uri kugushirana sisiteme y'ubwonko bwawe iri kukubwira ko uri kurohama mu kivu cyangwa mu mazi menshi aramutuka amukubita isume ku maso ari kuriraho amazi kuri robine hari umuntu umeze nk'umudubitse mu kivu dore kandi n'ibya bunda binini faya bayita barasi faya bikini hari ayikwicana aramubwinga abantu uri guhiga bashimuse uwo mukobwa ni abantu iyo barakaje barakwica bakica n'igisekuru cyawe kizagukomokaho n'abo mufite icyo mupfana bose ni abarusiya yarebye tatuwaje zabo baravuga ngo ni abarusiya sike ngo ni abarusiya rangije dufata amafaranga yabo amafaranga arayatwara ariya mafaranga bari menshi cyane rebe yo ngaze kureba ni bande baza kureba bari abantu yishe bari baheraho arangije atangira kwandika ibyo ari kubona byose kuki barasenye mwana bino bintu ntabwo ari ubunyamvisi abakora amasuku nibyo biza baje mwiciye abantu bano bicenye bamaze kukwica ntabwo bashaka ko polisi iza ngo ibone iyo mirambo banamenye ngo iyi mirambo yakoranaga n'abanduya bafite kampani zabo ziza gukora amasuku zabigize umwuga mumenye gufungura imishinga mujye kwandikisha amakampani muri bya bigo ati ngeyo wishe umuntu ngiye ndaza nga kusukura imirambo tukajya kuyisha ahantu polisi itazamenya mumenye gukora imishinga bano bafunguye uwo mushinga ni abagore kandi bagore tinyuka urashoboye papa uri gukora iki ntacyo nindi mu kazi uri ku ishuri wakagombye kumpamagara video uri ku ishuri wakana we oya kamuhamagaye video abandi bana bafite amatelefone nashaka gusuhuza ndagukunda bye nakana kaba kanyuzamo kakamuhamagara kari ku ishuri kakamutera peace arebye abona babarara barasohotse bambara utuntu dusa ngo nabarara ariko imyenda baba bambaye ni imyenda y'amadage urebe binjira hano araba akuraho igikapu cye arinjira yabaye umusirikare araza hano afite utuntu agenda yikorera icyayi akagenda yinywera amafaranga ndi mu buriri nkenye nijoro ryose mugabo wanjye wicaye muri saro uri mu kazi ngwino mu buriri gato ni umugore we urushyi umugore ngabona umugabo atajyaza mu buriri ngahora muri saro ngari ku mashini ari mu kazi nanjye madamu nikanyambwira ko uri muri studio njyewe ngiye kubera ukuntu nkora kurusha rero ibintu byose muzi niyo mpamvu nashaka umugore ntabwo najya mubonera umwanya n'iminota 5 yazicwa n'agahinda kuko ngiye urumva mba ngomba gukorera amamiliyoni y'abanyarwanda mbakorera amafilime abanyarwanda miliyoni menshi cyane bakunda kureba filime urumva rero cyayi mu mutwe kuri cya kigabo yabonye baza muri iki gipangu kuki bari abantu nakurikiye baje kukureba itashyiramo imigati banze na nayirye ntawamenya inzara bimeze nabi aza kumurira imigati hari ikibazo kandi gukurira imigati yamufunze kandi umunwa nari nshonje bakira afite pisine mu nzu imbere numvaga twaganira ngo kureho icyo nagushyizeho ariko ntusakuze rebe aramusunika mazi uzi uwo ndi we ni ngombwa nkumenye nabibonye kuko ntabwo uzi uri gukinisha ishimishe umubwire uwo uri we Variv Zakoni wigeze utwumvaho yego koko The Bratva The Brothers itsinda ry'ibisambo amabandi y'abarusi yuko mwita kose sibindeba ariko menya urenze wishe abasirikare ba Voli
wibye n'amafaranga yacu. Habayeho kutumva. Umuvandimwe wanjye n'uwo mu maranka yo hejuru basa urabona uyu ntabwo mbyumva. Mufite akabari mukoreramo bizinesi z'amafuti. Umwana w'umukobwa w'imyaka 19 yashimuswe. Niwe ndi gushaka. Dimi Suprinisi Yabroshki kivuga ikirusiya. Vuga ikirusiya. Vuga ikirusiya ntabwo nyumva. Mujugunyano. Kivuga gake ariko. Bizi bayi turarangiza nyishe. Tamunaga mu mazi yanga abantu bamutuka bamumenyera. Munaze mu mazi aruhame. Uyu mugabo yararakaye. Sindi butaho umwana w'umukobwa namugesheje iwabo. Ibi bigabo kubera ari ibigome babyumva ko abantu bose nabari abagome. Urashaka kujya kumucuruza. Jean. Yaje kumva amajwi cya kigabo cyavuze mu kirusiya. Dimi. Ayo amagambo ahita yashira. Ayo magambo ahita yashira mu ntuza, ayashyira ku mashini cyangwa muri telefone. Yari n'amagambo ya mugabo yavuze mu kirusiya kugira ngo imashini yamusobanurire. Kumbura ya mugabo cyagiye yavuze ngo wanyana yimbwa we Dimi. Nzakunaga mu macita gute muri rake, nzakunaga mu kiyaga. Reba ibyago byose ubunzaniye iwanjye. Amenye sasa ko witwa Dimi ari ushobora kuba yarashimuse umukobwa. Dimi papa papa buri nguni na buri kantu. Yatwaye amafaranga arongera agaruka yajugunya yisha abana adafite ubwoba. Ikibazo ni kubera iki? Wari wapfuye yari umugabo wiyubashye, ariko umwana yabyaye ntago ameze nkatwe. Uyu wapfuye ngo umwana we ntago ameze nkatwe. Umwana we Dimi ntago ari umucuruzi, yikundira ibintu by'ubukubaganyi aho kugira ngo akore cyane. Uriya mwana wameze nk'uri gucira ku mutima wa papa we buri munsi, none papa we yapfuye. Bivuze ngo Dimi ni umwana w'uyu mugabo bishe. Uyu mugabo mushake mumunzanire. Bebe, how's it going, cat? Getting rich contracting? Bimeze bite mwana wawe warakize se? Abana ndacyakora mu mabeto. Ubu nsigaye nishyura imisoro ndi umuturage muzima. Umeze ute? Yamagaye umupolisi. You never call me unless you need. Ntago ujya umamagara udafite icyo ukeneye. Ushaka iki? Bigaho aho hantu ukaba wahahira uhiga. Yesu asa ku kabari bamubwiye. Yaje kuri ako kabari. Nawe aparika moto ye. Abarara barironda baba baravuze ati hano nta muntu hamwe rudatwaye moto. Tuguye iki se? Ukabari si ikindi umugabo yanywa kitari Skol Mariti ni ikibari yuma. Kandi wabona hari umuntu uri kureba ino filime ataka Skol Mariti buri kabaragezemo. Urebe neza icyo kunywa bagiye guha umuntu w'umugabo. Jason Statham bamukubita Skol Mariti imbere. Hey, umuntu w'umugabo wundi akinjira mu kabari icyo kunywa ni kiriye. Arayinywa. Hey. Kiva ku cyo kunywa ariko nanjye nywa. Oh, hey stranger, where you been? Trying to make a buck. You know. Ko wabuze biti kugerageza gukorera ibiceri. Ibihuha biravuga ko yena muvandimwe wawe mwishe mu Rusiya. Nawe ibihuha bivuga Fayo. Talk to the man. Genda uvugane n'umugabo. You looking for something? Aricyo ushaka? Genda shaka nyine ibinini man, shaka imiti. Why are you packing heat, bro? I'm carrying money. Mfite amafaranga. To lose it to a man with a knife. Kandi sinshaka kuyaburira ku muntu ufite icyuma ngo yanyeke niyo mpamvu nambaye ibikote byinshi. Menya ari umupolisi. Ni umupolisi. Aragakuba kashi kavuga ngo ni umupolisi. Ni umupolisi? Oya. Habwo uri umupolisi. Baraseka. Run your pockets, chief. Zana turebere mufuka wawe. Kimukora! Aramufuna. Jeje. Bebe. Kugikuta. Barusiya.
Putz. Yeah. Namba. Gambo mechi. Mutwe. Yeah. Funira mwifi. Yajeje. Yeah. Mumubone we. Funa amaboko. Ukora. Yeah. Zingaba. Yeah. Rebe. Ukubitiye abagabo gikura y'icupa. Kura y'icupa. Uretse. Yeah. Nta magambo menshi. Shyira hano. Fata icupa. Kungoto. Urabeho wagatafari. Uretse birahagije. Chicago Connect is missing in action. Abantu muri Chicago batangiye kubura ibiyobyabwenge baturanguza. Kandi ngiye bakire banje basa 24 babaza kugura. 7K. Urishyura 7,000. That's a Chicago price. Cyo nicyo giciro cyo muri Chicago. Ndakwishyura 5. There's a pancake house at the highway junction straight north of here. Nukomeza inzira ijya imbere. Be there at 7 a.m. having breakfast. Hari ahantu hari akaruka ka restaurant mu gitondo uze kuburiyo mu gitondo saa 9 za mu gitondo uzana 5,000. Good talk. Kandi bye. Get the fuck out of here. Sokanwa mujinga wese turangizanyije diro mu gitondo nibwo bari bumuranguze ngo saa 9 imenye ko nari abarusiye bacururiza ibiyobyabwenge agomba gutangira kwinjira muri business zabo kugira ngo agere kuba mushimutiye. Hey. Mu gitondo yarahabyukiye z'igitondo saa 9. Have a seat. It's like an awkward Tinder date. Wagira ngo ni twahujwe na rwa rubuga bita Tinder tuje guteretana. Zana amafaranga akikuryo. Rwo rubuga nimba ari uruhe. Kura y'imbunda. Karashika. Abakubita amafaranga yabo bira ni 5,000. People talk, Abantu baravuga. money fucks. People talk, money fucks. Fata amafaranga arayabika. Ntago mba nzi icyo bisobanuye ibyo bintu. Ngiye se narize. Ndabibabeshya. You got something for me? Hari icyo mfitiye? Uranguraho. Mbega barashaka kumwinjiza none mu kazi neza kugira ngo nimba afite n'abakiriya yababeshye ngagira abakiriya benshi. Ese nabijugunya bitazica n'urubyiruko. Bya biyobyabwenge abaguzeho. Icyo ashaka nuko bamugirira icyizere. Tuvera twigarukire hano. Filime. Yo. Mashano. Yes, he's gonna be princess for a night. Iri joro agiye kuba igikomangoma kazi. Ni kakana bashimuse. You are Timmy's miracle workers. Ni mwebwe bakozi bakora ibitangaza ba Dimi. That is for Timmy's miracle. Twizere ko icyo gitangaza cya Dimi. Nanjye ngiye kumuha n'amafaranga. Kubera icyo ise muri mukobwa. Uriya mukobwa namubonye nyibutse igishushanyo cyari kibanitse mu nzu ya papa. Niyo mpamvu namuhisemo. Umunjyanire mu cyumba. Umukobwa bamuzanye mu gikapu kumucuruza we mu ivarisi. Abasaza b'abakire hano bameze nk'abasazi. Tanga amafaranga menshi ashoboka ngo munzanire akana k'agakobwa k'imyaka 19. Bakazanye mu gikapu. Abana mwese tubabuza kujya mu tubari mwabakobwa mwe mukanga kumva. Muzahorero n'ibisaza nk'ibi. Ngo mwe nibyo mwamushaka. Sorry, ahubwo ibisaza dukwiye kubigirira impuhwe rero nimba ari ibi. Ibi bisaza bizahorero n'amasadunda. Rebe. Saza. Bari mukangaratete no kubatabara no maninja. Look how cute these ones are. Ukuntu kano gafari keza. Like little shark. Wagira ngo Yego. Did you like my shit? Wakunze ibiyobyabwenge twagwaye? Cyane twanezerewe pe. Plenty more where that came from. But there's someone you gotta check in with. Hari undi muntu ushaka muhura. What does that mean? Sobanura iki? Precautionary measures, bruh. Seeing as the feds are handing out life sentences. Ntago twabivugira kuri telefone y'abatugenda abashinzwe umutekano. Batangira mubone mu muranguzi bamwinjize muri business zabo. Yajambaye ikote. Chikuru witwa Dutch. Taraho yashe.
abagabo bacuruza ibiyobyabwenge bambara amakoti. Mayibobo zicuruza tuno tumugi duto ngo tw'igihumbi 2-3. Izo bazona zambaye amapoketi zifite n'ibisatsi bikaraze musa nabi. Ariko baba biri hejuru abakire baba bari mu makoti n'izangagari. Pushai. How you doing? Hey, Dutch. Meze bite Dutch? Yaje hano. Haru yaje ngo bahure. Shara hano turabamurinze. You bring the money? Zanye amafaranga? Yakureyo. Faranga yakurayo. Terikano. You gotta turn your phone off. Banzu zimye na telefone yawe. Tabiri kutwumviriza baratuzi. Ayizim. Kora iki? Already have my money. Ufite amafaranga yanjye? Came in good faith to do business. Naje hano kugira ngo dukorane business. My name is Demi. Banyita Demi. Uyu niwe yashakaga. Aha. Za kubita abana bato bakabinywa itaza kubimena muri toilette. Icyo yashakaga ni kira ko bamugirira icyizere bakamwinjiza muri business yabo. Ibi filime. Isa hano ahari kuba aba mutuzu twamake dusa nabi. Atangira kugenda areba amafoto hano. Agenda areba abona ari ikigabo cyari kiri gufotora babakobwa wa munsi bari mu kabari. Arongera arakurura icyo kigabo isura arayikurura neza arakireba. Hano ari telefone. Johnny, you're a real piece of shit. Johnny uri ikigoryi ni telefone yambuye Johnny. Johnny wa mubarumani yishe. Telefone yarayibye arayitwara. Aza kureba uno mugabo ahantu ari. Nebye uyu mugabo nawe ari kuri ka kabari. Kuri ka kabari ni hari. Filime. Muri iryo joro. Yaje hano. Hanze ya ka kabari abafite agakayi n'agakaramu yandika. Cyabonye akantu kose kugira ngo nasubira no mu rugo akore tide neza amenye. Tikubita umugeri ahita comoka. Ibe filime. Aragiye afashe moto we mukurikira. Rebe mukurikira. Barakurikira. Yeah. Sike. Barakurikira. Mamodoka. Rebe usore moto arayikandagira. Moto ayikubita umugeri. Rebe filime. Yeah. Sasu. Rebe. Sasu. Yeah. Sasu. Rebe. Katurore. Rebe. Yeah. Masayi shoro. Yazano. Simbuka igiti. Modoka ishe. Nayira harenga. Izimwe nziza. Rebe. Ishyamba hagati. Mafia bamukurikiye. Vuza tumwana ndamutabara uko byamera kose. Rebe filime. Yazano baritambika. Zingira hano. Rebe. Ibintu byo kutamenya gutwara moto byanyu shawo. Rebe. Imodoka zisigara moto iraca. Yazano matira mukuba. Agonga panda gari. Gonga panda gari yagonze ibikorwa remezo. Barara baparika imbere ya polisi. Rebe. Shinzwe umutekano bavayo. Show me your hands. Maboko yawe yanyereke. Babarara bavayo. See us here. Ntabwo ugeze utubona hano. Nothing happened. Nta n'icyabaye. We'll take it from you. Ibisigaye mu biturekere. Payroll too. Kumbe polisi namwe babaha ruswa. Kubita ku mutwe. Polisi nabo barishyurwa n'aba mafia. Umusore baramutanze. Na polisi bano mu mafia barayikorera. Kuba mutambikanye. Kugenda ugiye gutabara umwana nawe ukaba wishize mu bibazo. Umusore bamwinjije mu modoka muri filime. Dore nguyu bamukubise ikimaske. Menyereye ba mafia. You know Dimi. Dimi umuzi ute? What is your business with Dimi? Dimi mufitanye business. You two assholes. Ni mwebwe mwabigoryi mwe. Found in his own pool while his Wa wife... mbuga waramishe muri piscine. Papa wacu. Nambari ni hokeri wacu. Cye n'uyu. Shut up.
ntabwo yari azi gufunga umunwa. Imodoka ibura balance. Rebe imodoka rebe irabanaga. Arakaniga. Imodoka yaparitse hano. Avayo. Rebe dore umukingo bariho. Dore umukingo bariho. Avayo. Jya. Kagabo nakago. Gome. Do. Imodoka iri ku hejuru y'ikiyaga. Ikiyaga manumva ari nk'ikintu cyakagombye kuba kiyaga. Kuntu cyaje kuba amazi. Rebe ahita asohoka. Modoka arayisunika yiha umusada. Ijyemo. Ijya mu kiyaga. Akunino. That is Venko. Uyu ni Venko. Aramusoma. That is Dania. Uyu ni Dania. Sasa mujya mubona atwika. These are my sons. Aba ni abahungu banjye. House in my lineage and this. Igisekuru cyanjye barakirimbuye cyose. Babaryamishe ku meza bapfira kwiseta. Can we in the war council? Urabizi hamagara inama. Hamagara inama. Keminsky. Niko yagarutse yitwa. Ariko ubundi amazina y'inyakuri ya kiriya cyamamare wiboneye hakuno mu kabari. Dore Dimi nguyu. You're absolutely fucking not. Buretse gufata ibiyobyabwenge hakigurye. Bari mu kabari ni Dimi. No, fuck. Va. You're lucky you're not already dead. Uri umunyamahirwe kuba utarapfa. Apologies. Dimi umbabarire. I'm sorry, I'm truly fucking sorry. Babarire. He bit half his face off. It wasn't exactly half his face. Oh. Kano gakubwa ubundi ni kandi. 36. Aca akamenyero atazagira n'undi kugerageza kukwigana. Barakwereka hano habereye ikirori. Niho Dimi aba yibereye ari kunywa ibintu. Dimi turya ifoto kigoryo w'imfotora wa ninja. Uzi gusangira ni ninja ukabonera gukurayo telefone ngo mwifotoze. Hari amayoga. Bicano baza barasa. Zabarasa. Shaka Dimi. Baby. Hari abaye ibirori. Dimi yibera muri show. Champagne? Champagne. Ingumi. Shaka champagne abantu bari gupfa. Dimi niwe ashimusa umukobwa w'abandi. Nk'umuntu uzayobera ku mukobwa wanjye. Basukayo. Your father is dead. Papa we yapfuye. Tied to a chair. Bamuziritse ku ntebe. Bamuruhamisha muri pisine. Ayo makuru ni meza. Ikigoryi. Umugabo wamwishe yishe n'abana banjye. Bacuruza ibiyobyabwenge kandi mubona wagira ngo bakora mu tuntu tw'utofisi. Arakwereka sebukwe. Umusore wacu ari hano ari gukora gasiporo kuri televiziyo. Asaza bageze mu zabukuru rero batangira kwibuka gukora siporo ngo buri ikintu cya mbere umuntu yicuza yashaje no kuba ataratangiye siporo akiri muto. Sebukwe ari gukora siporo dore inyuma ye. Dore inyuma ye. Bamwinjiranye. Bano ba mafia kubamenyera bagera kuri famille yawe yose aho yabiri. Sekuru w'umwana we bamugezeho. Uyu ari hano ntazi ko sekuru umwana we bamugezeho. Bite Mr. Cade. Iyi ni ku ishuri ku ofisi. Uyu munsi akana kawe Meredith nta muntu ugeze kugatahana. Ubundi sekuru umwana ari ujya kumufata none ngo ntiyaje gutwara umwana ku ishuri. Umwana aririrwa ku ishuri nta muntu uri umutahane. Papa yaje kumwifatira ku ishuri. Good day. Munsi mwiza. Yego tugende nakana ke. Bahita bacaho. Where's Grandpa? He's never late. Sekuru ari ubundi ntaga acerererwa.
ntabwo ari kunyitaba nshobora gutinda kukugeraho umwotsi ni ukwica mbere umuriro ukugeraho nyuma wamaze gupfa umwotsi wo mbega ukwica nka kumwe umuntu arohama mu mazi ntabwo wamara igihe kinini gera mu bihe ukabanza ugakora akazi kawe uraje asanga sebukwe hano barangana we na sebukwe we barapingana mbina ikirahure sora umusaza mva umwotsi mu biha Who were they? bari bande Russian mafia. Mafia kweli b'Abarusiya yego They were looking for you. niwe ho baje bashaka This happened because of you. ibi byose bibaye kubera wowe Violence follows you like a urugomo ruragukurikira nk'igicucu cyangwa se nk'igicu sogoko iyo ashaka yari gukurikira mu nzu ugapfiramo aragutabaye banza umushimire ariko nabyo dahakona koreka nkemereka ntabaye ishaka yari kundikiramo jya kwa muganga uraza kuba utekanye njyewe n'umwana w'umukobwa ndamwitaho bakizimya moto baraje iby'inzu ntabwo yo bihangayikishije bwira abapolisi ntabwo bahagarika bari abamafiya ndabihaga ni karibu What happened, man? cyagenze bite mwana wamenyereye abantu batari bo wari kuba waramagaritse cyagenza kugusaba uruhushya nta muntu waguhagarika wowe bintu byabaye bibi ese umukobwa uraza kumubona koko ndaza kumubona kakana kakobwa kandi ndamujyana iwabo ufite umupango ndajya gushaka witwa Dimi mubaza w'umukobwa ari imihanda yose iri kunyobora kuri Dimi kare we wanyereka w'umukobwa ari bivuze ngo uraza kwica abantu kugira ngo bino bintu bivemo cyane reka ngwino rero ngufashe kugira ngo uze kwica benshi kuko iki kibazo urimo kugira ngo kivemo ngo biraza kugusaba kwica ushaka inzira igusohora ngo ngwino nkwereke ukuntu nagufasha ukica benshi yamuzanye hano ni inshuti ye barwananye mu gisirikare umunsi ni njyewe ugiye kuguha imbunda iyi urayibona atomake iyi ni iy'abanyamerika guhera muri 47 hano hakaba n'imbunda iriho buringi ya zabo bayisanze mu ngoro ya Saddam Hussein komeza kumwemereka hano ubwoko bw'imbunda MP5 SD iyi niyo nyamaswa ya nyayo ariko iri hano iyi ni iya nyayo urayibuka M14 bino bisirikare imbunda urayibuka mu modoka wamwana bashimuse turi gushaka imodoka ibarenze umuhanda umwana arabasaranye nibe filime umwana bari bagiye kumwica yarumye umukiriya bunda yanjye yenda se iki cyane umwana barashaka kumwica ibaze bamwisha noneho kiriya kigabo kitarabageraho urebe umwana ariruka turi mu bishanga barakurikira bicanye urebe filime mu rukerera nimba atari bujya bukwira ahubwo rebe Viper agira tugire rebe bakurikira umwana mu ishyamba arabiza akurikiwe n'abicanyi bamumaranye iminsi baramushimuse bashaka kumugurisha rebe bari gupima ku nyama rubanda ko bigerereza uyu mwana niba mwicurira mugabo baramubwira iki umwana aza hano kuri senyenge atangira guca imigozi arayica ahita acaho rebe ibintu byanyu byo kudakora siporo mura sike umwana arabahubutse umwana arabayobye What the fuck? Niba iki mwana She is fast. kano kana karabangutse We're going back to fucking prison. baradusubiza muri gereza Oh, you get it? banyumva Yeah, I get it. ndabyumva Okay. sike sike umwana aracitse Okay, genius. Now what? shimuse tuzuriwe reka tukujyane mu rugo kubitanye na ba polisi
so fucking sorry. Tubabarire wa mwana we. Dore ahantu bamuzanye. Dore ahantu bamuzanye. Miss me? Warudukumbuye. Dore ahantu bamuzanye. Bahise bamunaga mu mazi. Kura yimbunda. Fucking dome the bitch! Baramutuka. Telefone. You gotta be Is that kidding. him? What the Telefone zana turi umwana bagiye kumwicira mu mazi. fuck? It's a video call. Ni video call. Fucking phone! Give me the Fata telefone mereza imbunda wakikoryo. fucking gun. Hey, sir. Fande. Demi says you still have the girl. Dimi yambwiye ko kakobwa muracyagafite kandi Still got her. yego turacyamufite. Show me she's still alive. Nyereka ko akiri muzima. Wa mukiriya wamwitumirije watanze komande. See? Still alive. Amonye aracyari muzima. I want a second date. Urabizi? Iri joro mumunzanire kuri farm house mwongere mumunzanire sha. Ndabaha miliyoni y'idolari. Whatever you want, sir. Icyo ushaka cyose nyakuba. I'm real pretty for you. Reka tujye kumwoza. Buga gakira, agacuruza inka gakira. Ibasha curuje umuntu. Hey, just tell me. What? Okay. Hakunino. I take all of them, okay? Dimari hana bari mu biyobyabwenge. You want money? No, I don't. Shaka amafaranga n'amafaranga nshaka. Ariko jugunya amafaranga. Money. Rebe. All the money, okay? Ni Dimi. Ahantu ari. Dimi ahora mu birori mu biyobyabwenge niyo mpamvu abandi ba mafia batamwemera kuko ubundi ba mafia baba bariseriye mu kazi. Kumbi mugabo yamaze kubageramo. Kure y'icyuma. Ye! Uretse ku gakanu. Rebe. Vayo. Jajajaj. Jajaj. Chuma mu nda. Ni filime. Yeah. You know what? You are just an enabler. Azano. Yeah. Yeah. Chigabo. Rebe. Nadi wamena matwi. Ana binjiramo. Sasu. Fire. Byose kugenda bibera ubuzima bwiza n'umukobwa wicuruzaga. Ni kuri umuntu rero azagenda avuga ati naje gukira ariko umuntu wampinduriye ubuzima nanjye simuzi twahuye gutyo ngende. Nyereka ifoto yo wa mwana. Where is she? Uyu mwana ari he? Kiraseka. I do not know this woman. Uwo mugore ntawe nzi. You're a bad liar. Uri umubeshyi mubi. Why risk everything? Kuki uri gukora ibi bintu wishyira mu kangaratete? Why kill everyone for Ukica abantu bose kubera aka gakobwa. I had her back. Kubera ko namubwiye ko nzamwitaho. If I give you this woman, Ninguno mugore. you let me leave? Urandeka mbeho. Because if I just give you the address, Kuko nkubwiye adresse z'ahari then you shoot me, huh? nyumukanda sasa. Avayo. Furi imisatsi. She's in there. Harimo indani hariya? She's there. Yego arimo indani. Promise? Uransezeranya Promise. cyane. She's there. Arimo indani. Okay. Why her? Kubera ikiwe? Who decides? Ubundi ninde uhitamo umwana mushimuta? Kiraciye. Viper goes to club. Viper ya Good looking out. You go. You good, brother? Meze neza muvana? Man, we far from good. Ntago tumeze neza. We hooked up with Demi, clapped out half a dozen Russians tonight. Uri kwa muginga twahuje na Dimi ngo ajye muranguza ibiyobyabwenge yisha abantu hafi yacu bose. Yisha abasore bacu. Everybody, Mwese pakire tujye kumuhiga. Pakire tujye kumuhiga. Bagiye guhiga umusore. Yo. Bari bamuhuje na Dimi. Bavuye n'ibibunda byabo. Bagiye kumuhiga. Yo. Sorry yash. Yash. Baby. Vayo.